Haray musidɓe am mi hiwrike on kala ko wontirɗon meɗe tori on yon partage nande yewtere ɗo surtout ka plateforme ji moɗon 1 et 2 et 3 et 4 no wawirɗon wonon kadi haray koko importante en kadi naforeji ka live ɗo non miɗe fala yon gentorollan hakkil parce que si ɗengal to wi hakkil soray hande ka fewnden ɗo mi wowluno e kadi fewndo ɗo joni komin wonno kon wowlude ko ɗum woni wadde ɗo hande joni non kono mi faala en faamu toɓɓe seeɗaje ko tawata sen ɓanginiɗe ɗo tun en yiyay ella mo marɗe en yiyay nawnare nde duwaɗe nden ñawdude joni non hiɓe suuɗuden fure ko honto non habbotoɗa wonɗoma suuɗude fure ko a yew habboɗamo ka suudu wala suka sundu ɗanoɗa ka ko a yew habboɗamo ka berɗe onon ɓeɗo iɗon andi ko a yew habboɗamo ka berɗe fewndo ɗo non ka fewnde no non eɗen suti ko fokkita ɗon na konko fokkita ɗon tun duwaɗen eɓɓindanade kono son wattani hiila ko minon ko wolande ɗo on anday toɓɓe ɗe mi won en yewtude hen fop meɗen haare noon mi hiwrike bandiraɓe meɗen ɓen wakkiliɓe ɓen moƴƴa moƴƴa ka moƴe bere meɗen haray noon faalaɓe ɓen kadi natude kadi ka plateforme ji haray ɓe wawi accutude numéro ji maɓɓe ɗin ka commentaire mi waway ɓe ajoutude ka plateforme amen ilo et la diaspora africaine haray bandiraɓe men wonɓe ɓen ton kadi wono hajja adama depuis amérique kamɓe kadi ɓe hiwra hiɓe weltana sabu wakkilare maɓɓe nen so nani sonnajo wakkiliɗo dariɗo daditi ko ha e maɓɓe hiɓe dari hiɓe défendude ko tawata ko inite kon patrie on hiɓe défendude intérêt peuple hiɓe défendude ko inite kon teddungal joni noon haray si ɗum ɗo fof hawtodiri haray ko weltanagol ɓe waɗanaɓe kadi duwa par ce que ko yimɓe wakkiliɓe ko tawta ko yimɓe kadi tedduɓe kadi malgré hiɓe occupé occupation ji maɓɓe ɗi mais hiɓe litande leydi maɓɓe ni si feƴƴiɗon en weltanto kadi ilo et la diaspora africaine ko tawata hande kan kadi ko babaru ko wakkiliɗo ko tawata hande aduna fof hande no weltanimo arden e tijja la puissance ko tawata o yaltinani en ɗo vidéo ji ɓe wawi moɓodirde kamɓe fédération IFDG wontirɓe sengo bronxon ɓe wawi wadde molana mojobere moɓoral molanaga ko tawata aduna fof hiiɗum ɗo ɓe weltanike ɓe si iwi ɗon arten hedde sengo leydi afrique plus précisément Conakry yewten ɗo noon faamoɓɓen faama ko ɗum waɗi miɗe welti moƴƴa musidɓe kelle immoɗon ɗo noon faamon ko mon kon wolde gila ɗo noon on yiyay joni na lewru wona jonte wona hitande joni ko waɗa ɗon hiya ɗon ko wowla ɗon hiya mandeji ɗi ɗon so yi Abdoulatif mentionay piiji gono ton ko tawata ɗi yaltita ɗon e ɗon so yii ɗum ɗo on taway c'est correct joni noon ayna ko on ɗen ko wadde wona ko satti wona ko metti fi koko fof hani wadde kadi wana min tun nongoy wana heditiɓɓen kadi ɓeɓe mi lintiɗo inde mum kono si on faami ko monon ko wolande vraiment on taway ko ha ɗon joni noon ahino probléme fokkutuɗo en yiiɗo hande élément ɓe ka force spécial ko tawta ɓe dooli o wonɗo doginde ngal otowal ɓe yaltinimo nder toon ɓe yani makko ɓe naati ka nder oto ɓe c'est à dire hino hulɓe ni ha feƴƴide keeɗo kono mi faala yon jentitorolanɗo hakke meɗe mari ɗo audio ji mi jointa ndeno mi joina ɗin audio ji noon sago an hara joom majji autorisé le mi joini audio ji fewndo ɗo nini mi geri essayegol hendagol mo ha mi ronki mi wawali kono meɗe andi o waro yeyi mi humpodira yewtereji ɗin noon ɗiɓe yewtilan ɗin fof ko ɓe ndilan taw wata mi publie taw ha ɓe jonnalan accord andi sayiji kala e sayi muɗum no fewndori noon kono yarete kono noon mi yeggitali hunde wotere andintingol ɗo hunde wotere musidɓe kala ko jooɗi ɗon wedditi ɗon huuɗe senirde huuɗon mamadi kala ko jooɗi ɗon wedditi ɗon huuɗe mamadi dumbuya e kala wontirɗo ɓawa mamadi dumbuya siko on imamu bujo ba yo Allah halkidirɓe fop maɓɓe siko on artiste jo yo Allah naɓuɓe fop maɓɓe siko on activiste jo yo Allah naɓu siko on journaliste yo Allah naɓuɓe ko naɓi ɗon firawna on duwa ko duwa molanaɗo par ce que so miigitike ɗo seeɗa ko fewdiɗen ɗo eɗen andi koye fi mamadi ko gaynu ɗum la sakka fi ɗum noon faalaɓe ɓen yo faamu ɗum ɓe faalaka ɓen kadi faamugol ɗum ɓe yiyata ɗum noon par ce que na ɗum woni intérêt maɓɓe ko ɗum ɗo kuppata arcike maɓɓe on si mamadi yehi ɗo no bela ba wi'iri noon argol cnrd argol mamadi à la tête de la guinée holli himɓe suuɗinoɓe buy ko yaltiteke ɓawa pape ɗum noon le ko gonga hare noon ande noon joni wona ko suuɗi
fewndo do si Allahu lan no jabi on yiyay andon ko min ko wolande on taway vraiment on taway ko ado haray non wombe ben kadi ko commentaire ji pay kum balde mali haray mi hiwri ke ma mede landi si tay do e jam Allah taw haray day jam hiwri ke fami madam fo wakilare modon den e commentaire ji di haray mede toli yon sécuriser ou pas on mo live mede on accitangol en cœur ji din kare live mede musidbe si dengal to wi hakkil soray mi wola do mi filito musidɓe an son nananali lando gila ɗo on yiyay ko mi wolata kon ko waɗata kon ɓay tun senerde no felliti ɓay tun senerde no hooli ɓay tun senerde no desidi kamɓe on kutke kut ɓe waway piyotunde ɓe waway piyde ressource leydi fo ɓe jooɗo ɓe hulɓina jama o sikke ɗum ɗo waway tabitirde ni neɓirayni ha simandu maɓɓe 2040 yewta neɗɗo yimɓe yaltuɓe ɓen fo waɗi o référendum yilti organise sélection yalti yoɓamɓe ɓe en caution ji makko ɗin kanko Mamadi fi duuɓi jeɗɗi ndareɗo no yewtere mi waɗa ɗo kadi nokkum ko duwa ɗon fambude ɓatakuru molanan duwa ɗon fambude muɗum onon musidɓe yaltuɓe ɓen fop wi on yoɓanay Mamadi caution makko fi duuɓi jeɗɗi ka pouvoir on yoɓani Mamadi ɗi caution ji makko hitande ngoy taw haajon lannal hay siwde siwal taw en fo meɗe dani nde hitande o on lannitotako nde si tawina Allah sali nde hitande Mamadi lannitotako nde hitande kalamo joni noon onon ɓe yaltuɓe ɗo votani Mamadi inni ɗo ko ma votanon Mamadi onon na fo non goy ko onon clan militaire kun e onon clan woy civil ko wonkoy koye sengolaɓe yaltuɓe ɓen inni ɗo on wotanay Mamadi dumuya joni hay siwde siwale ko tawta hande e yii Mamadi fi makko cancer makko mo wonde muɗon wawatamo hande kadi wallitade fi yo gollu leydi ndi ko ɗum yiyaton ɗo ɓe waɗi déclaration Mamadi no yaltude leydi ndi no yaade waɗugol vacance kono ɓe haalali ko honde warata nini Mamadi no Singapour imo ñawdade anduɓe ɓen nungo nandi ko mon ko wolde conseil ɓe maɓɓe ɓen e porte parole ɓe maɓɓe sakkitiɓe yaadiɓe ɗo fop hande ɗo nini ɓe landike ɓe holanta on non parce que fiyonata ɓe hola hiɓe andi ko honto probléme o fewndi hakkundeji maɓɓe joni noon fiyon faamu hunde wotere mi tori ko mi jeeji on si tawi on nani komi wolani on kon ɗo ɗon duwa gollitirde si on nanali kadi komi woni ko wolande ɗo on miigitoto ɗo ko tawata on yahoyay heɓoyon ella ko tawata jama on tigiri no mari probléme ji moɗoni ko hontoni on jentoto yewtere on ronkayde gollitirde on jentoto yewtere faamon ko yewta ko andon ɗum ɗo hino moƴƴani on walli non ɗum noon yaw ƴettoyon ballon ndaaron hiɗon wattili jooɗade ndaara ballon mo 1h24 min ma 1h30 ma mo 2h tam on wakkilaki ndarde fi leydi moɗon ni yeetelan kono woni on ɓe yeetelan tawi onon kum ɓeer kummon ko tawata kankum kum sofata kum monotako kum fanfata kum ƴuufata kum ƴewata kum faaletake fettude monen yete lantay on ala wonki ko tawata mones hewtiki musaki hidon jodi goydo hande don sikode ko menen on wadde fewdo do non mi andi non do problème ji buy Bala Samura e hande General Ibrahim Khalil Konde e Muktar Kaba parce que ko ele mambe makoni ay sayibe ay tu nganda ko ele mambe makoni e commandant Kilo pero nini fewdo ka fewnde ndo ko tawta non e Sa Alphonse Touré wondo ka bataillon de troupes aéroporté ɓeɗo hande ɗe ko e jane ɗo nayi e ngala ɗo yewte hande kadi fi compagnie yeriti ɗin bata e ngala yewtude fi bata e ngala yewtude fi enen ko yewtude ko fi bata ko Sa Alphonse Touré e GFSon ko tawata ko gendarmerie GIGN o joni noon fewndo ka fewnɗen ɗo hiɗen suti probléme ji buy hande no woodi woɓɓe no faala immade renversa Mamadi Doumbouya ko ɓuri e yahude hettalamu ngon kono wona ɗum ɗum ɗon solution ko honno woni solution o ko wontirɓe ɓen ɓaawo wonaɓe ɓen laamede andi ɓe innayi politique ko janfa mais min pour moi politique ko ɓen yimɓe ikkotoɓe yeeso fino wallitira wonɓe ɓen ɓaawoɓe no wawi sa ƴetti ɓiɗɗo ma naɓi mo aventure yo yaw o golla fino tambitoroɓe gurne ko noon inete politique na janfa sikkuɓe ɓen politique ko janfa mo kala ko yaro laamano hoore muɗum a laamoto sakkitora kaso laamoɗa sakkitora warede fewno ka firnoyno kasorin ko ɓe laami kon fof ko ɓe holluno hoore maɓɓe ko fof Mohamed Diane Madi Findiane ɓeɗo fof ko holluno hoore maɓɓe ko hiɓe dari hiɓe wawi wowlude e médiaji ɗin fof ko ɓe haali kon fof ko minnata kon l'histoire se répète
hande do be fop mabbe be ka kaso yaltumo be hay woli opposition ludalen ka opposition fewno be taw mascarade électoral mabbe do wobbe yaltuno inni si alla gi seludale e si Mamadi Doumbouya wonali candidat be baray Madina be désordonné sarne hande be fop hande no ko kaso ko mi wono wolande di tobbe jido non ko fiyon andu onon kadi hebila don ko woni ko ngarde parce que so hebila ki do on yawo ya onon tegiru ko don e pan inno jakka ndari ko mi rewi ndari do ngandi ko bi weta kon goddo ta nyorano ko mutata sina dum ko wirtere to warata joni non fewno ka fewndi den do eden duwa famude piiji buy ko tawta sen immani ke di vraiment en hetta e leydi meden din haray non musibbe bebe mi wolloyinde mudum hande do nini mo be fellite wawe ramverse gol Mamadi Doumbouya eta lamu do andi ko Bala Samura non so sikki do waray do wada discours ma o jama haray no idimo men fala ka fi maninkaaje fesande kadi bondo men fala ka fi bonno me mobbi do maninkaaje mobbi do mi hay onno buran la hay pullo maninkaaje mobbi do ma sosojo mobbi do ma forisejo mobbi do onno buran la hay pullo itisi kenon hande kadi tay pullo onani o jabani men si tawi on nanani men on faami aray no weli fi joni non ɓeeɗo fof maɓɓe probléme yiɗi hande ndude hande militaire on foppande no kondiri wona gauche na droite hande ɗo nini koka fiƴƴuno comme 28 septembre ko ɗum ɗo woni feƴƴude ɗo nini par ce que ɗo anditeno septembre natali goy ɗo ta septembre 2026 natali goy taw o mois de août wonne ɗo ne miɗe tori Allah ɗo e mois de septembre wonɗo arde ɗo miɗe tori Allah yo militaire ɓe ittu fi Mamadi Doumbouya ko laamu mi toriki Allah si tawi iɗen andi ndi leydi koye fo meɗen ka findi leydi mi toriki Allah ɗo e septembre wonɗo arde ɗo e le 5 septembre wonɗo arde ɗo on mi toriki ma Allah tataw Mamadi Doumbouya ko laamu ɗum ɗon waɗe duwa kala ko weltidi ɗon huuɗe senirde kala ko weltidi ɗon musidɓe huuɗe fi senirde ko dakkali senirde ko yimɓe ɓe nunda Mamadi fewno ko jooɗi ɗo ko tawata mo wayɗo hande wa ko haalitetake nittetake fi muɗum hiɓe jooɗi ɗo ɓe sikkude ɓe mali hiɓe jooɗi ɗo hiɓe ñamude jawle ɗen hiɓe sikkude ɓe mali ɓe malali hay nokko ɗum no yowno ko ɓe laaɓani ɓe yoɓe woni ko ɓe andi si ɓe sikkiɗo ɓe jooɗoto ɗo ɓe sikka ɗo ɓe dooleje ma marsata